Ni aikaria matura matiganite ma sub-county ya Migwani county ya Kitui marũrũnganĩte magĩtetio nĩ gũcokereria kwa mĩhang'o ya wendia na ũthĩnji wa bunda gĩthĩnjĩro-inĩ kĩrĩa kĩrĩ itũra rĩa Gĩthioka county ya Machakos, makiuga gũtirĩ na bunda cia kũigana na kuoguo kiagĩrĩirwo kũhingwo. Kutoka leo isimamishwe kwa sababu tuko na barua kutoka direct kutoka kwa minister, barua 20th March 2020 ambayo inasema silota katika Kenya siwe banned. Yes. Na imeandikwa Turkana, Naivasha, Machakos, imekoti hiyo barua, imekoti isimame. Na hakuna barua nyingine ya kusimamisha hiyo. Ile ilisimamisha ni koti peke yake. Na sisi hatukatai mambo ya koti, lakini kutoka leo tunafanya apelo tena kwa hiyo koti. Na hiyo sheria ya kuchinja punda tunataka kwanza, tunaomba ingeushwe. Ndio. Ingeushwe, punda sio nyama. Na tunaomba kasha yetu kimila hatukulangi punda. So tunaomba hiyo punda, hiyo vichinjio vyote singeushwe, hata isikiwa ni cha kuchinjia kuku ama mbuzi ama siwe shule. Mogerire kuuga atĩ kuma gĩthĩnjĩro kĩu kĩhingũrwo arĩmi maraikara na hahu kumana na wongerereku wa ũici wa bunda iria irekwĩrwo irendio gĩthĩnjĩro-inĩ kĩu. Hii kichinjio imewekwa Machakos County na punda ile mingi inachinjwa pale inatoka hapa Kitui, na inatoka kwa njia ya wizi, kwa njia ya kuchukua punda na kwenda kuchinjia msituni. Na ndio naona hawa mama wote wamekusanyika hapa kutoa kilio yao, kusema kwamba hii shida imewalemea. Aikaria ya leo ni morĩtie thirikari ya kaunti ya Kitui ĩtĩke bwino. Tana pesa. Tulikuwa tumengojea minister tukitufikishe mswada wetu kwa minister. Kutoka hapo tunaenda mbele kwa governor. Na kutoka hapo atusimami tunaenda Nairobi. Tumeshanga pesa tayari. Tunatapika na tunaendelea na kuteseka. Hakuna mtu mwingine, hakuna mkubwa mwingine. Makini mkubwa ni mwananchi. Ũhoro ũyũ ũkĩte ũrĩrĩ igoti inene rĩeheririe watho wa kũgiria ithĩnjĩro cia bunda guothe bũrũri-inĩ na kuoguo gwĩtĩkĩria ithiĩ na mbere na ũthĩnji wa bunda. Watho ũyũ warekereirio tarĩki 24 mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.